पाउजे युम्फम ओइब मरोइब पाउ खराब दे तौजरी मुटख्रब सिनेमा हॉलसेंग हिंगतनब हिंदी फिल्म उत्पयानबियु हौखिब इंग सोक लिसिंग अमग जामपन मरफुद्रा निपानदगी मणिपुर की सिनेमा हॉलसेंग हिंदी फिल्म सिंग रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन सिंग थिंख्रब मतुंग सिनेमा हॉल कया स्कूल बैंक ऑफिस अतै थबक क्या ओंथोखरे मसिना मरम ओरगा फिल्म की अमदी मसिगा मरी लेनबा कया अयाम्बा चादा मरफुद्रा दी मुटख्रे आइना कंगलै मूवी वर्ल्ड की चेरोल अमदा आइरे चेरोल असना मखा तारादुना चेनरिबा असि लोइसिंदुना हिंदी फिल्म कापा थिंग बलेरिबा सिंग लौथोकपियो आइबगा लोइनना मणिपुर लेखानसु लॉकडाउन लोइरबा मतुंगदा हांगदोकनबा सिनबियो आइरे बनिता मिहाट चेनबा चेराक पीड्री फावबा असिबा हक्सांग लौहिरोय जेएसी ngarang ayuk pung mangarom tabada Bisnopur ward number 8 da yat Bisnopur ward number 8 thiam lekai da lebi laisram ombi kunrakom ningol Benita Devi kauba ama masagi jungki mangol da thori yanduna siram kiba aduga mari leinana khangapok bazar da ngasi miyam gi apan bifam aba pangthokna JSC ama semba kaluina miyam gi oiba makha taba thabak sing sakchina ba tonga tongan bawrep sing lokre ngasi gi mifam aduna lokri bawrep sing de barita gi misi yaning de singnaningai oi maram chade misi asigi matang da mari lenaba authority na nabit humni gi manungda chap chaba langla langjin thidok piduna maralei bamyu sing phapiduna ain gi matung inna matik chaba dandi phangana ba honna bigi dabane maralei bamyu sing puthok piduna matik chaba dandi phangan riba phawwa asibak sang lokhiroi aina je asigi convener rajen gi jerolta aire rims ki anugba dialysis treatment center amanga sining thol asia basana jawna sanga khre भारत की मनुंग अना लाइंग लम सिंथानिंग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स हॉस्पिटल का चूनरब अनौब डायलिसिस सेंटर अमांगी हौनबी राज्य सभा की MP ओइबद नतना मणिपुर की निंगथौ ओइरिबा महाराज सना चौब लेसेंबना हौनबी संगातुना मियामदो खुसिनखरे ngasi ayu pung 11 rom taba matamda center asi sangkaba ki thorum aduda rims ki director professor S Hanta susar uyaki anauba dialysis center asida machine taraga loina na phamung tara leire matam ka chunaraba anauba dialysis center treatment center asina kidney na naraba musing laying pada kudong saba phangan gadori matam ka chunaraba technology yauraba anauba ka dialysis machine sing adu khwaidagi noba model oibada natana matam ka chunaraba facility camera yauraba machine ngaktani aina rims ki director professor A Shandana phongdokhi Dr Arubam Khelen Chalo CSIR NEO gi scientist oina khalakle Manipur gi Dr Arubam Khelen Chalo All India की ओइना CSIR NEO गोवा की साइंटिस्ट ओइना खलकले आइरे डॉक्टर अरुबम खेलेन चनो इम्फाल वेस्ट की उरिपोक पोलेम लेकाइदगी लेकिद्राबा अरुबम थौबा अमदि अरुबम ओंबी इंद्र कुमारी की अनिसुबा मचानुपी ने डॉक्टर अरुबम खेलेन तोंगान तोंगान पे अवार्ड के आसु फंग्राबा साइंटिस्ट ने खेलेन हौजे हौजे अंगा उनाबा कुइट्रिबा मरम ओइरगा CSIR NEO गोवा दा ओसिनोग्राफी के साइंटिस्ट ओइना कुमजा सो लिसिंग अनि कुन के अगस्त 16 तगे जॉइन तौगने आइरे अदुका कुमजा सो लिसिंग अनि 25 के फेब्रुआरी की चैट कुनमापन फावा साइंटिस्ट ओइगनी आइरे तोप पाउ अमदना लंबी दे चलिबेसिंग अमले पुलिस न मदम छांगना लखत पिदबदगे अहल अमा एक्सीडेंट लैखिद्रे ngasi ayuk pung 10 rom tabada Thapal district ki manung chana leiba wangjing dagi tentha ajinpham Indo Burma Sugnu Road YK college ke opposite thokpa laibak thiba tawdok amada accident thorakpadagi chahi humpugi nupa ama matam sangna lambi da taduna leibadagi hospital yawraba matung laikanaba ngamdana leikhidre aire khongjong rom dagi imphal tamna haigalakpa tata dimper amana wangjing kaithel rom dagi mayum tamna cycle ama thawraga lakpa nupa amada takpadagi laibak thiba tawdok asi thokibani aire थौदोक अदुदा लेखिद्रबा मियोय अदु लमदिंग चिरापुरदगी सनसम समर कवे मियोय अदु फना कोइन लंबी दा तादुना लेखि मियोय अमतना हॉस्पिटल पुकटना लेरमखि टेंथादगी थबक अमगी दबक गरी थौदना लाकिबा सोशल एंड कल्चरल एक्टिविस्ट राकेश नावरेमना थेंगनबदगी असोपा मियोय अदु खुदक्ता मफमदुदा हाना लेरमबा मियोय अनिगा लोइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुकटना लेकनगी आइरे थौदोक अदुगी मतंग दा राकेश नावरेमना फोंदोकिबदा थौदोक तोकम अदुदा मणिपुर पुलिस कमांडो की जिप्सी अमसु खामदना लेरमबे यामना ngaklibe police personnel sing aduna asopa adubo khonglei thuna hospital do pokatuna first aid piramdaba asimangni asigumpa laibak thiba lambi gi khudong thiba kaya da asoka pandangli basingbo state force sing khudakki oiba mateng se panghanninge honorable MLA Moirang AC ki security personnel aba COVID-19 positive oikhre numit kharani MLA office close tawragani aire baragasi da miyoi marfundra taruk nogna positive oire amana leikhidre samaga kunga taruk discharge tawkhre Chatiba pung kunmari state asida mi marfu dara taruk amasu nauna COVID-19 positive oire mioi amana leikhitre aduka chama kun taruk na laichat asidagi phaduna discharge tawgre
हेल्थ डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर सु ओइरिबा डिपार्टमेंट असिगे वांगांगलोय डॉक्टर खोइरोम सासी कुमार मगांगना थादोरपा चिरोल अमना हाय ngasi positive ohiba mioi tara marfudara taruk asigi manungda ani ebate central armed police force dagine apunba positive asigi manungda mioi marfumapan amade travel history leitaba mioi ngaktani aire nauno positive orak lapasing asi tharag state as the covid-19 ki apunba confirm case lising taret chani subna ani sokre hausik phobada laichat asidagi phagiba mi ki masing lising manga samri marfuga mari sokre hausik active case ta lising amaga Chatruk umraga mapan lairi laiki daba mi ki masingna hukuntraga mapan sukre nakala maromda CRPF personnel taruk positive oire Imphal West ki manung channa mongsang ke delairi ba CRPF battalion asida karang satha ki ba COVID-19 test da battalion asiki personnel taruk no positive oire person taruk asiki tribal history amata leite aire arweda content sing asiki maroi ba pau khara asi pa pau dam jari ba mari local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yengbiri ba punam puthaga chari loinana channel asina tom da kana rabadi subscribe like and share to ba kabi gunu punam pu amuka na thaga chari